Okay, so karon guys kay maghimo ta karon og vlog. Yay! Okay guys, dugay-dugay na jud ko wala na nakahimo og video kay nagkaagi pa taon kog disgrasya, abi na patay na ko. Pagkaibong na ko sa ospital. Pagkaibong na ko, abi na namatay na ko. Ya, kung mamatay ka, kinahanglan mag-agi na purgatorio ro. Mag-agi ang purgatorio. Moto, adto na ko sa purgatorio. Nagsugat mi ngadtong Noy Pedro. Unya, moto nay tulo ka anghel nagsugat mi ngadto. Moto na may Amerikana na namatay. Amerikana, blue eyes. Namatay. Ni ana tong tulo ka anghel. Noy Pedro, ang kaning Amerikana, puti kayo, osam ni butang. Ni anas Noy Pedro, ibutang tanas langit, o butang do kapako, kay himuon ta ng anghel. Butanang Noy Pedro na. Sunod, pagikaduha to, pagtaod-taod, nananam si namatay. Kuan, German words. Kanang German words, kanang blue eyes. Amerikana. Amerikano day, blue eyes, German words. Yan na sa tulo ka anghel. Noy Pedro, ang kaning German words, kaning German, asam nila to ibutang. Ni ana sa Noy Pedro, ibutang tanas langit, ug butang do kapako. Kahimuon ta ng anghel. Butanang Noy Pedro na. Anang tulo ka anghel. Moto, nagtanaw ra ko ngadto skuan katong nagtupad aming Noy Pedro ngadto. Moto, nana sinaabot namatay. Ya, yun na. Nana sinaabot nana sinaabot usa ka babay nigra murag agta. Ana mang tulo ka anghel Noy Pedro, kaning babay nigra murag agta asam tinay butang ni anas Noy Pedro na kining ibutang tanas langit ug butang do kapako. Kahimuon tanang kwak ni